tes satu. Senda wakap salah sada saja kita singoge kenca si sungkun kari terus ku kalimbubu pekepar di perubahan tahlang maka selanjutnya jalapi kepala desa. Jenda iba singgo marenda ditetapkan kami ngong krisa uga kami saja ngenda nuri kencetah kam. Aja ada isap tadai sinda sekali beman kepala desa. Asap sangka kita ngapa belum selabar langga bagai dia tremna. Jadi talik gede perubahan talang gelah baju kiri imomokan kepala desa jadi sungkun kari kelembuta pekepar. Muncul nikin kami manbadu kamada buru pekepar sukat-sukat gantang tumba bas piga-piga waris singgo lewat si tangga di kami bas pemerintahan desa. Iya. Entah lid kari perubahan rekata kaman kami pemerintahan desa. Emang di babadu ngai kepala desa tu tapi semua wakili. Baba. Iya, bujur. Si pertama lebih karena benar mas walaupun sada ribu. Jenari si kedua akan batang ujukan lead buaina 326.000. Jenari si petelukan singalau bre-bre 316.000. Maka pernini ulu mas rikang ede buaina ras batang ujukan 326.000. Maka perninin chicken perkempun tiap posia lit buaina 166.000. Chicken 166.000 perkempun 166.000. Jenari perbibin sini nanande siwah 6.000. Maka si pesiwahkan si rembah kulau lit buaina 226.000. Sabai entah paya nak berutua lid buaina siwah 6.000. Selanjutnya menurut tabel kepala desa eda besi tangga di kami bas piga-piga wari kita ibas ngembabolo selamar coba dagi kabar penungku dan nak beru sembiring nadangi kalibubun tali perobakan deh. Sintabi dengan Muhammad membantu kalimbubu kami sembiring kembaran mergana gelang-gelangkan biasa senina.
Terdenggah kam kalimbubu bagai Petrus Kupuang. Karena gantang tumbar suka-suka singgoy tetapkan kami nak berundu sanga kita bah belum selambar. Ananit perubahan karibas kam karena pangalondu tersingat kam menbandu men kami anak berundu. Me bagaimana? Si pemenang lebih jenda yogekin kami karena bena emas buena 86.000. Encagena batang unjukun 386.000. Bere-bere 316.000. Ulu emas Enda rasi empo. Perninin 166.000. Chicken 166.000. Perkempun 166.000. Singalo perbibin senina nandai berubarus buena siwah 16.000. Sirembah kulau emkapkan beru sembiring kembaran 226.000. Perbapatuan 86.000. Perbapangudan 86.000. Gamat 66.000. Anak beru tua siwah 86.000. Anak beru singrana 86.000. Anak beru menteri 56.000. Encagena ingat-ingat kepala desa buena 250.000. Langa lebih sungkun perubahan tahlit tahlang kukalimbubu membantah lebih anak beru tua, anak beru menteri sirembah pulau melalit perubahan. Melalit pa. Menbandu kam kalimbubu kami sembiring kembaran margana rekelang-kelangkan biasa nina. Bagai pemen bandu kalimbubu kami singolo bere-bere perinincikan terus kupar kempun. Melalit perubahan ma. Lalit ma, bujur. Bagai pepuang kami melaboli. Melalit puang, bujur. Kasanggo si suratkan resbagi singgogan kami kepala desa. Lalit perubahan nina ibas kami gelaran nak beru. Bagai pe kalimbubu kami terus kupuang. Iya, bandu anak berutambak. Coba lagi kabar penunggu dan lagi kalibu berikut atas buang. Tertima kam kentisik. Lanjutkan dulu. Sentawi dengan Muhammad manbandu kam kalimbu kami tambak mergana. Rekelangkan kambiak senina entah gamat. Kalimbubu kami ngone kami hari anak berunu bagai penak beru sembiring. Rekelangkan bapak kepala desa sinangani percakapan entah. Asa tabel pemerintah singgung bacakan waktu kita kembah belum selambar akap kami ngompas krina. Bagai gia coba kamari kalimbu kami tambak mergana. Entah si lupa taring kami nak berudu hari kam. Engkau? Iya. Sentabi dengan Muhammad Bandokam karena puang kami singalo lumas. Labom persilangan nak berudu tambak mergana minjam baba yaman kami nak beru menteri Indo. Asa arih kami dari kelangkan bapak kepala desa waktu kita malu selambar karena simbanan industri rasa batang uncukan 366.000. Iba senda 386.000 karena luah nongker sikap ban kami. Iba senda kalimbubu kami labo makatai kami milah-milah kam saka. Kam kalimbu terus dalam perinin ciken bagai paper kempun tiap pos lead ban kami simanalon kena. Iba senda kalimbubu kami entalit kintaring lupa na sila pas ban kami nak berunu coba kamari ku kakak nu kira-kira asa percakapan tang ngome pas mah obat sila turun kami bagai puang bujur Iya kay manbadu kam nak beru sembiring. Abas kami peprobakan suku puang labulit. Ay makalanjutkan do. Iya, ijalapi kami lebih pekam keper makar dan kedibas pigi-piga waris go lewat lit ngedesir tanggung jawab sangkem gelo. Iya. Jalapi kami lebih kam simpo. Iya. Simpo gelarna persadanta tarigan tambak. Tempat tanggal lahir iban kami ija lahirna tapi tanggal nalit tahun nalit bulan nalit. Tanggal 14 April 19 siwah puluh siwah. Maka agama Katolik pekerjaan wira swasta alamat Beranti Kecamatan Talun Kenas status Selangar Jabu. Sentabi kami manbandu kamarong tua kami tatuan dia kami berbelasai dari gelar pemerintah desa Simupus Hemat Tarigan Almarhum maka jenari Bapak Nandai tepat Tarigan
maka gamen tapesenina Predi Tarigan, anak berutua Ruben Ginting, anak buru Singrana Jusia Ginting, Pas. anak buru Menteri Semangat Ginting, kepala desana Rahman. Pas. Jenari tertinggal-tinggal kam sangkap ngeluh Sembiring Mergana, ijalapi kami sekalian lebih tabi tertinggal-tinggal kami sangkap geluh Tarigan Mergana, jalapi kami sangkap geluh Sinerah, gelar si serah Nirmala Sari Bru Sembiring, tempat tanggal lahir Pantai Labu 10 Februari 1950 siwah, agama Kristen Katolik, pekerjaan guru honor, makalamat Dusun Telu, nama Pecawir, Kecamatan Biru-Biru, status Langgar Jabu. Simupus almarhum Adi Sembiring, Bapak Nande Amrin Sembiring, gamet entah pesenina Daniel Sembiring, anak berutua Jeremia Barus, anak buru Singrana Kejam Tarigan, anak buru Menteri Benli Sitepu, kepala desa ada Janial Ginting Agusimo Wakilisa, mangga bekat dupas. Iya, ban bandu anak kami Persadanta Tarigan Rikut Ares Nirmala Sari, teruskan kami kita penalit karena utang adat bas perjabundu. Iya bujur. Enda alau kendo karena tukur buru Sembiring ulanan do belin kitikna pasu-pasu ndung enda kami perlu. Seh karimasa andur berlas bereken do pedah-pedah man berubiring enda. Man bandu man kami krina bagailah. Iya, mis buat du. Mis pakai cincin nena res si mata lantang enan dai krina guru enan dai. Menurut biasana bas kita dah nun cadung pakai denda tuduh kelandu. Silakan ini karena pengalon dia katakan tambah-tambahna kari. Nirmala Sari Buru Sembiring ras Persadanta Tarigan enda kelaku nakku. Iya, kerina kam kali bubu kami. Siaten jujungi beras pihir, mis kam jujungi beras pihir. Bagi kau kapia, ambil bagian kita. Bagi. Iya, sile. Iya, kerina kam kali bubu kami, baik sepemeren, separibanan, sepengalon, sehman kami bahan doy, bagi kau biak lah, nak kami pesehat ras menjuah-juah, anak bro. Turang eda baru Mergana eda alokendo tukur beberendu ulanendu belin kitikna pasu-pasundu situhuna turang eda bas acara andu karing ngerana ka aman beberendu. Iya, manbandu kampung kami. Emkap singalo bere-bere. Senina sepemeren, separibanan das pengalon kerinana, ya, jujung indu beras pihir. Kelah panjang ibas perjabu-jabun beberendu tahpai kempundu. Iya.
Entah peginting. Sentabi dengan Muhammad kami manbandu kam kalibu kami tarikan kersang mergana ras peginting mergana ras kerida kam sisa jalanan ijabas karena perjabun kempundu entah peba berendun niku sekali ibas wari sesendah mama mami silihnya turangku pedalin kami karena tukur bersumbiring nandangi kam jadi ibas senda ulah kerini lendu karena belan kitikna karena pemerai kempundu tapi enda ibas tugundung rana ras pasu pasundu aing enda siarapkan kami anak berundu sembering mergana aing makan alo kendu bas kalenda alo meriah ukur alo kendu. Iya, manbandu kampuang kami ya mesti jujungin ubras pihir senjabukan bana ras kami kerina anak berusuh ku anak buru menteri. Iya, menjua-jua. Ay lebuh lu teman lu sedalanan puang. Anggau ngesada katandung. Iya. Kami dengan Muhammad kami manbandu kam kalibu kami tarikan tua mergana ras sitepu mergana MK ibas gelar kalibu mus karena singalau cikan-cikan. Ija mama mami ibas perjabun kempunu sekalian datah pe beberendu. Dit ngenda ibarikan kami manbandu tukur. Tapi amin belin amin gitik ya kari tukur sialo kendu. Ibas tugundung rana kah kari. Berikan dululah pasu-pasu nandai kempundu dua anak sirjabu. Ai pengarapan kami manbandu kam mama mami ini silihnya turangku. Ai kan alo kendu alo meriah ukur. Ya, misucuki berespihir. Siap, sehat kita kerina kali ini. Enda mama, mami, karena tukur turang kami, tapi beberedo, tapi kempung do, ulan nendu galang kitikna, pasu-pasu do kata situhuna, mama. Jadi pas acara dung rana kari, berikan do kari kata pasu-pasu, man kempung do. Jadi alo kendo, alo meriah ukur. Iya, mis keke kampuang, jujung indu, kerina nak berudunu, bagai pesenjabukun bana. Oras, menjuah-juah kita kerina. Makin kena makalah ke depan. Masuk. Iya. Kerina kam anjina kalibu buta. Iya. Ena turang alo kendu tukur permendo alo meriah ukur ulanendu galang belina pasu-pasu ndu ngedes tuhuna Sekarya cara dur doah di dongkap nindu. Bis jujugi berespihir manbandu kam sirbah kulau. Iya, kerina kam jujungi berespihir. Terlebih-lebih kam berusumbiring rasunggu berusumbiringkan. Keke kam miskrina ya. Kali ibu kami si tergelar si lomba si ginting mergana temandus dalan kerina. Tumbuk berjabu sekelenda jumpa padan kuras beru sembiringe.
Reh kami nak berundu beberendu tarikan mergana kuada pada pendu. Berikan panggung nu singala lumas. Alau kendo lo meriah ukur entah riba belin kitik ki anda sekan kami lah sempurna. Buru sembiring ngedam kari. Dari diri du tengah-tengah jabu nu gelah ngasap kami reban sibul nengkam. Majuah-juah kami pas jabu kami. Kampe majuah-juah man pengkurun kami. Nindo silih.